Forever Chapter 9 Ngay thang o Isoi zia chu Josepha harto mo Kalom lu tuk chuk ham hai vek ni berin ka sia Insiam vadro imanga in alaw ngak chenia nui sa nga ti chuan in chunga tlan lutin ka thom na mu masaksak ka hanga soksoka Josephan min lo mu chuan min hau shipang nge min lo ko ang anui mel mitla pa rengin ka insiam ngal mola kapa kara kan chuan lai te chuan ka ham hai vekin ka sia ka lim lu tuk chu aw chwa vak mai ka van chak tak em Joseph mel mo ka mu chak tak zetani Josephan miron phone chuan lo chong su ka fa pa hi surprise ka du ni hello boya pa pui choi ron shwa yem boya apoi ka ti tak zetani enge zia ani chuan na mudu ri lo che ni ma se boya lo ngak la lo shwai nge ka ron tumang ma se pa ka mu nge yanga yani boya ani chu ka pula he ka kara nge ye chuange lo mang ang lo la nui sanga ka pan mi ron en chuan ka lo nui let ve saka kar chu ring ngal bur bok eng thil nge thleng ka chala tengin thisena chuakin ka taksa chu na them chu mai tuemo in mi ron pot son lap ni mai in ka sha ka thir sha chu ahla tial tiala tuna chuan kanu le pa ka ngai em bula ha dam takin ka chol ve to don ni in sha na ka ne ani Joseph point of view kaluna le rit bor chuan omati shi om tak zatani pui min lo ngak ro min mangai ni lom ni Joseph ka mangai che ma se nang nen chuan arem lawani arem lawi ti chu enge zia itan engkim ka kalsana tuna chuan Joseph engkim nei le tin ini na ngai chel le to ro chu thil chu ka du perani ma se pui chu hla tial tiala ka enjoi reng lai chuan bora ka thamral dai ani chu pui lanun pui mi lo ngak ro boya ka fa pai harem imit mentum ro doctor a harania kanu le midang chong nok nok ri chu ka shrezwi ngala engtin nge ka ni e ke hi ka na tho na che swalin engma ka shelo zui ngal kha ni lom ni ka mit chu ka meng dia diara ni tam tak thim tham ang mai ni in ka insha a englu tuk chu ka meng that hei lok lo parda ka khar pui wat ru men harati ni hi pardan khar pui nu chuan ka mit ka meng riai ya pui ka mu mya lo khonge pui tuna po pui bok mai la boy pui isha ani khan inu poisa tam takla in nang hi kal san che sin Joseph mangai tui she thiam lo nge she du lo zo Mary thu soya wang chuan ka nging deuh loi mai kanu chu mit tui tla deuh purin ka bula lo thungoi renga nu adikem oti na na lu buzawa ma se koi theilo ni lo chu tianga ti theilo wang Joseph har chok ve to ro ani kha na bum a lo chau che ni kha Mary chuan ti phiara ma se athu soyero ka benga lut me alo thung min chha san vek ro ka ti phiara kanu chuan boya ti in ka ang deuh zwaya ma se chhuak tu rak ka ti wangin chhuak ve ngala pui khan tiang hian min ti theilo poisa chu lo la po ni se ke hi min kal san theilawani boya ka paina ron ti chuan ka mit tui nam chu ka hruzawa pa do ta ni ti ro pa ifa panei chun hian ani kha ka mangai ani boya I mangai ani chuan dan ka tum lau che ma se I thlang swalang ti ka hlau tak zetani pa ka thlang swal lau ti ka shani ani kha ke hian ka mangaya ani nen I company po thatta ka kan en kol dun thei ka ring ani ani chuan boya lo omla pui chu ka vashwaya nge ti in ka pa chu chwa tum deuh no la pa koi theilo ka au zui sham tu mel mu po ka chak ve to lom ti in nui sanga ron ti chuan ka hle thei to lo ka a ho in ka sha ka pa chu pui shwai turin akala keiro ka kudru tlak po ngai to lovin ka tei kwal sek ka kenale tak sadang na chu ka she to lawani hial jok ma kapa ka phone chuan pui la min theilo ma se a min nge ya in rin thu ron soi chuan ka thin rim lutuk engwanga min kal san mai thei nge ni
ke na tak tuarin thile dam in kara ko omlain ani chuan min kal sanamo chu tiang zong zong thlengin ka ngai to man mase ka pa nui ri hok le aron shwai thu soi chuan aw chwa vak mai ka du hia zo ka phone ron rik le chuan man mo takin ka pick up a hello Joseph ipa accident tuna iom na dam do in kan ron pan pui mek kapa secretary ina ti chuan karin lo lam lu tuk thila thleng dai engtin nge ni thei kapa bula khan pui chuang ve ngei om sia kapa dam do in an ron shwai thlen nu chuan anda na ruma ka valuta mase kapa chu om to lo tun mai khan a hliam tuar lowin aboral thumin lo shilani chu engtin nge ni thei kapa khan ka du min ti puitlen sak turena kalasin kapa secretary chu ka wana abula chuangan omem tunge be sei nei takin na ni ka enni pui khala dam vengim aliam na sa om sia tu manan ngai to velovem ni abula pui chuanga sin khonge om a awin ka awani ber mai abula chuan mei cha chuang ve ti kan shimya lo chuang ve po ni se atlan bo ngala ni nge yang ipa cha hi nin mu ni engting nge pui ringo ti ngai to the ipa po boy pui du lovin atlan bo sana ni chu isha em kanu chuan ka oma chum dot tot pa in atap hom homa pui tlan bo mo kapa in abula hliam na takatwar lain engtin nge tlan bo theini kapmangai lalnun pui khan kapa du sakna zong zong adonga sin ti chung chuan ama du sakangai dam vek thei kapa chu hliam na takatwar lai na tlan bo san mo kapa ruang dai to chu ka kwa a keima wangani afa pa hian khatyang me cha ka lo boy pui lovin nupuya nei lo ngen lui lowila chuan kapa hi la dam tur khanu khan mangai na omzia ashe thiame moti lain engtin nge ke hi min kal san thei nilo ram huayani mishing po nilo mishing ti ming putlak po ni heklo kapa ka mu top na ber tur chu vo in hi ni ta engkim ka ko wa tla in a company po ke en kol zu yangai don bok engting nge ka theyang ama ka chuan kapa sut kwak sa a na ka thoka tuna ero engkim ka kuta ve ka om to don sia ka ngai ngam lovani kapa kwang an chin tur chu ka en ngoi ngoya ka phal thei lovani thi na lo thlen me u chuan mi pa po hi pa lo van har tak em engkim hi ton masak lo chuan sha thiam ngot chi lo ni lovani hi pa tuna chuan ifa pa hian ka tiama che e company hi chatakin ke en kolanga Mizoram company chaber alani ang khanu boy pui lo khan nangle e company tan ka thei top ka chwa don chu chu pa ka ngai dam dil na a ngain lo pomang che o after 4 years lanun pui point of view ama he ke e cha kania iti bodon ania do kan lama ka tlan pheilai chuan jack chuan a thil du ban na lama chwata lo ti bole noi to apa ang chani engki ma khap thei po ni lo lu lul le ma ni thudu takani ama vo in chu indora mi shwai ve to ro o shwai che ila nu te fele ti boy le don sin ka ti boy me lawang ti ka ti ama che an in la khongai thla kwal vela ka fa pa fing le kiut lu tuk du zong hi ka nar thei mot lawani hi mole tuna chang kumli la yaliam ve ta kha accident a khan tunge min la chhuak in hospital a min da ti ke she haulo ni thum nuwa ka har chhuaka Josepha pa borel thule Josephan min dem na chong kam tam tak news lama ka mu wangin in thiam lo na lian tak ka ne ni kha kapa khan ke mi lu lul hi mi ron shwai lo se accident kha pumpel ngai don sia tho mai ka tum lai chuang ka thau thei lo ka tak sana le luak chhuak lo tuk chu ka che tha thei lo kabula hian Joseph omve ni se chuan engki ma fel tur kamit tui chu shuzewin tho kan tum le a miss tuna chon ha dami mamo nurse na ron ti chuan ka ngai thla boy pe lo ka vem flon chu phoin kalna tur ka nei ka tiram maka miss ipum chunga naute khan ha dama mamo I accident to wang khan naute kha piang swal thei din huna dinga sin ati chuang ka thu ata soi mai tur po ka shelo lek lek zo naute a i soi om ja chu ke hian fa ka nei don ti na em ni
ô ipuma khan naute omani chu wang chuan ha dami mamo takset ati chuan lom tur nge cha tur po ka she thiam lo zo khial ani he naute hi ke ma chawin ka enkol thei do nem ni nilo Joseph Junior tur khan ni sin atel lo chuan engtin nge ka enkol thei te lu lang le kamita changin mitwe ron nam chuak cham chama ngati nge van duai na hian min kyan san ve thei me alo le kapian masakin thilti swalian tak ka nei ni zo khialang Joseph anen kan nun kha ka ngai tu a kanin mangai na kha apar voldon chawasin ka thlabi nei hun ka ngai tu alia thlani lain ka lo bo pel to engtin nge ka shat lo thei nilo thlakhat vel han ol hi chu ka nei chin kain entir fo bok doctor in dam doi min cho a ma se han ol chang hi chu kala nei fo keima danglam na le that lo na em om lo boka ngaya ka lo nei ani ma na dam doi ina changa ka chwa nu chuan ka be ka Joseph anu chek min pek kha ka hre chhuak zoka Joseph tu na chuan mu lo che hi thaber he poisa hi inu kha kalarul le ang ma se keile ifa lo piang tur hian kan ma mo ema min ngai dam lak ka mananga yani ti in ka phun sepa benka poisa le chhuakin makeup lamzarin ramdanga ka kala namdang kara ke rai le ngal han om chu a hau tak zia chu soi mai afya chi ni pon ka shelo hial zo karai len no phei kha chuan chet vela har sat nen engkim kha ka follow piang tur ta na ni ti lawila chuan ka tor chwa zo kher hi ka ring lo kan na tho na a chuan ka pum na te ma wangin ka chun no ka midang chuan miron boy pui ngal bok ka pum chu ri deuh pop ni ber hian ka sha chu mirwal cha chuan ka sera changin tui ron chhuak ngal bok nawa nei don ani hi rang takin dam doi in lama shwaya ngai kan tho puinu ina ti chuan kabul naya min wan tu ku chunna takin kalo hom sak ve mek bok dam doi in lama min tlan pui ngal fata doctor in min han envel chuan nawa nai to wangin chhuak to lo turin min tingal kan tho puinu pakhatin ka flat lo lai cha bi pe a naw te thil man mai thei tur ka da la tur ka ti kha afu tak zatani na ti em ma ila voi khat po karak chin ei lawang ti in ka in fuya ka mui noilam petin ka kut ka hom ru sa bok i mui kha pet chu aduk vek mayang narse na ron ti chuan ka mui pe lai chu ka thla phal chuang hap lo anna ve e mani voi kha cha chan han la le te alu lo lang to narse na ti chuan ka thei patok chan ka sanga naw te chap nga ke na zui ngal mi pai ne ye ti in meron nu isanga latpa kalome ti in kalo phun sap thung naw te ka nei boy vel chung chuan kan tho puinu in kar ni minom puya ka in thlachun ema wangin om pui min zon sak mai turin ka ngena namdang te swal veu tura kan ngai ngot zela ma se mi zo tam tak ai hian an ri ro tha in an lo fel khop mai ka fapa chu minga jek lal nun fela ka phwa saka apa ang maya mel chani ka thil zir boy chin veu ma ila ani ne na hun man kha kaning ngai lo nuam ka ti in ka thlalel em zok chin Mizoram kan let nu chuan in lian ve pa ngai tak chu kaleya ta chuan kan nu fa le ka fapa min om sak tu tura ramdanga kan om lai tanga ka biak lok ruati kan omani kan pathum chawin om ma ila boite wangin kan hlima kan nui reng bok tuna chuan makeup artist lar takni in makeup ka sam chhuak boka ka makeup sam chu mi zo mi puite chhati zong le du zong takani wangin company dinin Mizoram a ber kan lo ni phave hialani masela nun puiti amin shetu chu tlem ten ni ka fapa ming choin company ka dina Jack Mom ti in min shetlang pui bok ka thil siama kan company ming ka da tilzel ba ka interview le TV sovel ka ngai nan fak lawa wangin ka tingai lem lo bok Joseph ka muchakin ka ngai viau rualin apa thi chana khan keima le keima kain thiam lawa ke hian ama panin in soifya ngam tur kani lo tlatani katan chon ani nei chu ngai to ngam po ni to miau si lawani ama kalang boite anati chon ka har zok ole kanin siam ve thuak thuak ange o ti in boite sama ka chul thuaka room lama in siam turin ka lu san ngal
office kan thlen chuan kan na thok te chuan kan night cream siam thar shala kal thu le mizo mi pui nan du thun lo soi sap sapa ngai thla ka nuam phian mai hei engzan man nge customer ina ron ti chuan boite ka kai na chu thla watin ka va chon ve ngala anei tu no ma ni ila in la nei tu takin ko om ngai lo customer te chonin engkim ka ti ve fek zel tu ber nge anei tu ti po hin shelo hial chin reng ani apu ka ti pal Jack o ka sha chuan rang takin ka hoi wata he no pang hian thil ti swala nei le to ni nge yang le sar apoi kan ti lutuk ma poina ti zoi ka shinga zat bok an lampan chuan man mo takin ka pheya Jack chuan tui mokora lotion alo ti buak le to chuni in a har lutuk hi boi thak thil la hi hong thiam ve zel boxi invention an ni lo chin sar apoi kan ti hle mai ka fa pathil ti wangin ngai dam dil nan kan thil nei hi 50% in vo inata ni lei theyang ti in Jack thil ti swal chu ka va phangal mal mala aron hoi chwa cha chuan kalung pho hi top mai donin ka she hial kum tam tak kalong mu to lo aru ka mu ka chak em ma se ka mu ngam si lo Joseph nge yani fa pa a aron hoi chwa pa a makati mel le ham hai lu tuk mel chu keipon ka sha thiam pui khop mai ama so papa alo thleng ka kal don Jack in aron ti ta ka chuan ka ham hai mel da tha in kan sam rem ngal fata sar idu chuan ani ne na hian ilo soi mai don nia mapui ani hi 50% discount ni lo pe don nia ti in boite tlan na lama chuan ka tlan phei ngal fata fela le Jack chu chocolate in penan lo nui le sen sen to ama papa hian chocolate min lo kenania Phil Jack hian papa ti che hinga tingei du tlata bial nui mu zo lo phange ka fa pa Jack wangani chuan ka lengtar thak mayang nui bur fura felana ti chuan ka moi ka lo ti por deu tara wa senyari ni wang to zo ka ni kha ka fa pa pon atlang wal khal leng che ti in ka lo nu ya flashback ama ka chante chuan papa nei vek papa hi lei ve ang exam man ngen ti chin je kan cha o te wa kan ne na athil ngen voi khatna ni ma na chang khan tu nun hi ka mulok vek reng ani ka fa pa hian na kina chuan tunge apa ti in min la zot nge yanga engtin nge ka chanang ma na chang khan ka ngai to lok veka ma se tun thleng hian chan dan tu re ro kala ngai to chuak theilo ani hi ama engei ngoi reng bazara papa le yang Jack chuan ka kora putin min soi dat ta papa chu le ngai me lo heta hi papa ko malom felana ron ti chuan rang takin ka hoi wata fel engti ngi ron thlen tun mai khan apute nang ma hi papa ni don ti namo change a papa tan cha min tu em do lutuk tu na chang ka chan te bula papa ka nei ve tho ka soi se ang mole Jekan nui sen sen pa ati chuan a bol ken lai chu khal zui nga zata fel ngatinge ti khano pangi chana apa tia au che chuan nula hawin pathoye mon ti mayang che a ho e mai chuan pui nangpon malam pan la ka du tak zetani nia malam chu ka pan mek zelani hi iri ro zong sungin malam pan ro khathil ka nang ma wanga thlinga ni lo atwar to zoi ni ve thawani lom ni fel khongin kha thu ka soi to su ni thum chung ni khoshalawi ni oma ithi ve lek lek thawani kha engkim kha ithiam lawani bik lawanya fel du tok ro khongain kahan identifying e Jack solawin fiam pui te che ole thil ka soi swala ni chuan ka ti pal ma sem malam pan la ti hi ka du perani sin ni e Josepha ke hian ni khat po kala the ngil ngai me lo che sin the ngila nekin ni tin mai mu che in be sain ka zong ro fau chin che ma se ataka thlene ro in ma chondan ka thiam le si lo thinlung in a be sei che a ma se taksa ero ina nai thei to si lo che be sei na thinlung in a thlahlel che a ma se re ru ero in be sei omini to lo ti min shap non tir fau chin ti sa in ibula om thlalhelin ikyanga
ka lim chin zia ka ngai to a ma se shing no ne ro in itan le katan be sei tur om to lo ti mi shil non fau thung. End of flashback. Nang ni pani thu in shil hi chu om zia om hau lo ti khan lo om ula midang lo ti boy me su washroom ma ka kal lo ka ngai nia vakal ro ka fo pa jack hi kalo om puyange to ma lo ti boy to sung che u ishamo jack o ama ka sha e washroom lam chu kapan sana kapma a tak Joseph alo ding ani chu kalpil nge yangai don si a kavan hu phur te ring em thok la hakin engma thlenglo ang main ka kala azon ka thlen chuan ani khan engzatin nge le che a nuai choma mi achong kam man chuan ka thin lunga khei sak mai engei soi om zia engma she lo tura min nga ya mi nan na khoma ko om lai khan ilo kal hun ka nga ka sin ma se nang chuan kanu hne na poisa dilin ke hi min lo thlenga ni lo min shel ka ti jok do nem ni ingai dan dan in le chuan ka pa kha nangma wangin accident a nangiro kha accident na mun chang khan itlan bo ngal boka chu tiang mai cha chu kani mangai na she thiam ve me lo tu mangai na aya sum ngai na mi le abula hliam tuar boy pui lowa in thiar film du mai cha kani chuan I o naw pa nge nge ni ai soinen fine nei boka lal nun pui nang hi khovela mitten omberi ni ti in sha em nia chuan Joseph nang hi khovela mi pabum olberi ni bokani chuan tu na hian engzat man moi ni a engthil ngi soi ani ai son sum ka nga a chuan Joseph company nei tu ka ni boka I manza chu soila kalo leilet lengche tenom pa ki ain iten omjok mia walom I manza chui lawin ngai twa thadon nia mit min siai zep chwa min kal sana ka thin rim lu tuk chu ka thoka cham don hialin ka sha soi mai tur la ka she hek lo nga tinge thu diki shil mai lawa felana ron ti chuan ka har chuak zok fel hetai lo om velo nga tinge ani kha thu diki shil mai lo ka ti ni chu thu dik zon chwa tum miao hek lo mi panep tak in la pa ve satliani kha enge thu dik niya enge do ti ngai to na chang shelo mama's baby ni kha ke hian thu dik engkim ka shil vek mai do nem ni nilo fel ani khan thu dik shema se omja om to chwang hlei nem duna chan inzom na kan nei to lawa engma hi thar thole ngai to chwang hlei nem Mary point of view ka makeup company din chu atira alarin aberani chin Massager company alawlan ve chang cha in number 1 kani na chingin number 2 a katla thani he company nei tu hi tunge she turin kana thokte ka tir fau mase anni eroin engman she thei box si lo na thok lak lo takan ni ma'am tuna yan jack company chuan night cream an siam chok thara Mizoram puma alar hle nge ni ka secretary na ron ti chuan ka thut na changin ka thau chok ngala he company nei tu hi tungei la che theilo vem ni apoi ka ti ma'am chanchin bumi anga interview nei pui kan tumpon adu miao box si lawani night cream chu siam ve ngalang che u chuan 60% discount kan pek ba ka customer te coupon kan pe zelang ma se ma'am kan choi belang in choi belemo chu po chu lo ni se number 1 kan ni le ngei turani chu chu sha angche ole ma'am tuna chuan Jack company nei tu ini ti ka mu nge yangai ani an company product siam thar night cream ka do kana ka secretary na da a chuan chemical claim polin Jack company lam chu ka pan ngala ma'am pui the na che ka neyem tunge he company nei tu hi a omri lawa inge ni ta in night cream siam thara hian mishing vun ta na lo om thei thila omani mom he thil hi 100% in chemical atil lavani ani chuan hei I company siam nge ani si tiro I oilo ani chuan in hnoi vela I mai kha engtin nge lo om I en ve ang myang hei chu kan company ta nge ani boxya ati no lai chuan ti fu in ti takin kalau nui saka engthil nge thleng customer ho omla in engboy na ngein siama
chu o lo chwa na lam chu man mo takin ka hoi wata lal nun pui nge yani pui kan company thil siama hian chemical mishing ta na chalawa omni in an ron soya apoi kan ti khop mai tuna chuan in thil boy pui lai cheu in boy pui le thayang chuan miss ka office sa miron zoi do nim nyang a office lama chuan kan pheya ani hi he company nei tu chumo Jack mom chu ama hi em ni tu la ka nge fa ne yang nilo Joseph la ka chuan ani hawin karing lawani eng thil ngei du a lal nun pui company ani wanga ni nge yang thil dik lawan man Mary du tok ro chuan he thila hian nang hian thil dik lawi pol ani jok lo mo manai lo che dan chin ang khan du tok ro he thil dik lo taka iti wang hian I company hi lamwal phau khopang ti sha ang che iti thei ang cho ti pok ta che flashback Joseph pa chuan amau turin pui apoma tuna pui shwai turin pui in lama pan mek phone na miron shil chuan ka thin rim lu tuk chu ka puak dar mai donin ka sha ka kar le chhuak watin pui in lam chu ka pan ve fata khanu kha kalbo tur shil tur ka ni lain an lo chhuak man to tuna chuan Joseph company maunu tur chu ke ni lovin lalnun pui ni angmo Joseph nen hlim takin an omang mo ni lo ani theilo a theilo bur ka kar chu chak tak ka khalin lalnun pui te chu ka ngala mase ka inrin ma in antla na tur dalin anni chun accident man ni lo he thil chu ka ti ni me alo antla na tura ka kar lo enroll boy ve palani rang takin kar ka tinung wata ka tlan son ngal fat Joseph pa ka tha ni haulo mi puyan lo pun khom tak tak ma in kar da cha in accident na lam chu ka pan wata lanun pui chu ka biroi te lak chwa terin damdo in pan pui turin ka tingala mase Joseph pa ero om to lo ka tumwanga thil ti swal ka ni haulo lanun pui nun na chan nan po damdoina ka kalpuya lom kha thil kha ka ti ni haulo in thiam lo na nei tur po ka ni lo end of flashback Joseph point of view kumli lai lo liam veta ani kha kanuna changin ka da bowe motima ila amel ka muwa ko omdan danglam talu tu ka wang khan kanuna changchuan ka lo la da bo lawani ti ka she thiam ngal mai min du lawa kanu poisa la a kapa thi chonga tlan bo san tu lal nun pui nge khalani danglam na pakhat ma la om lo a ni lo danglam na pakhat chu om chu kanu poisa pek manga hausa in tuna chuan makeup company lian le lar ber nei tu nu lo ni to a chuan fa pano panga nei telbok khati chung zong khan bom ka lo ni twan party na emni ke hi poisa siam nan mai em ni min lo man ka in ka chung te engkim kal sana akut ka von chuan nunglama tengin min lo van nui na sadon te lul em barlam pan chuang ka inkhal phei nga sata khongai min lo thlit o amun ka thlen chuan ka thut ma in ka soi zui ngala Joseph idamem miron betu o chu ka sha chan em le kanu pui tlan bo pui tu lal nun ki mangai khani nang bok mo hete ngei ti Joseph khongai thin rim na hona ni to lo engkim hi isha ta nga yani engma ka shedu lo ma la isha ta hun to tak zet lalnun puinen kanin kara engma om lo khati lai khan kanu kha cancer wangin na takina oma enkol na tur poisa ka nei lo chu thoshan ni se in lwa man engki mangai boxi re rumang ang taka ka om lain inu in offer min petani chala nun puine na inin karti chetura roi kanita a atir chuan ka du lo na saviau mase kanu khan chat lam ain nyam lama panjela kamit mu lai nge yin ka poisa nei lawa wanga kanu thi tir chu ka phal big si lawani han ngai to avete min sing tu no nge thi chonga om lain tunge amma a poisa offer tam tak chula lawang mase kha ka thil ti khan na takin min voleta ma ni in thiam ni mel la ka nei ngai lewasin nang chuan poisa nga a retheina omza ishelawani mai thei ma ni tin ma ni e khop thok chuak ve tok thin ta na khovel thim zia le
mabak eng om lau zia min sha thiam pui sham turin ka du che ni kati laya inin kar kati boya wang khan min ngai dam theilo mala kadem hau lau che kanau ken lai chu ka hum ngot ngot ta min ma chon zonga chulal nun ki ma maya chuan ka thei patto pana in ka nek ngal chor idu cha min la nek theyang aron ti le chuan thin rim lu tukin kamel reng ringot min ngai dam lo ma la thodik sha ti phu ni ngatinge mana khan min shil lo shil cha chu ka du lom ma se shil thei turin om si lawani ati chuai ra ya soi mai tur ka shelo tuna chon ani nen kan khovel chu dang to in thalel ton tak ma se om dun tu ra duan ni si lo kan ni chuan min phat sanin ani kha tlan bawasin engpo ni se tun mathil chu thun tun mathil po lo ni se ani khan min phat sanani achana om nge in karing engwangin in kalsan tura achana om kherangai do nem ni ani khan he khovela mangai na om zong zong hian mangai che sin mei che chak lo le re ru no tak khan boina zong zong khan nang ne na ma chona in huam thina sin ikianga om thlal em ema he khovela anei chun ang hialin angai thin che nangal san tur che hian chan om lavin engthil ma ti hau lawang ma se Joseph ma se ti thu hi om tir ngai su i mangai ani chuan mi pa takin a chan jong chuak la chuta a chan na i mu tang chuan thutluk nei siam don nia ati chuan adik ka ti ma se thodik chu zongila chu thodik chuan na takin min wozok ta se achangi chuan thodik khian min tin na jok tlak thin si Joseph ka kal sanang che ati chuan kalu kalau buzeu keiro kanodum lai chu thlit belin ka in le a ma se ka roi thei hau lo ka hartel telemoti mai turani atuk jing ka thau chu kalu chu riteu bor mai voina company a na poimo em om lo wangin lanon pui chanchin hrichang turin andor lam chu kapana engpo ni se vo in hian thil engemo tak chu ke hian ke hre chuak mang andor ko ta chuan ka ding ta i hlo tin na chu nuam takini chenang mo tia phun sepin dora chuan kalut ngala andor thok chu bia in lanon pui om lo te ka zota vo in chu a fo po birthday ania alo kal lawang dorpo kan kharma in karing ani apasal nen khanan cheng du nem ani dress ka fashi du ve tu pasal a fo papa kha e fela khamoi ti cheng dun la ve fela ka chu a unau pa nia chuan apasal ani lo mo a fo papa kha ni em ka chanchin she turin nang hi ka tan tu ngei ni chuan diki customer zong song ne na ka chanchin soi hi ilo sim don ya ka chanchin soi turin lo ka pelo che voi khat po isoya ni ti thu ka shele to turani lo mampui ka office a boite thil tur ka thengil kalo lam lok don dor hi dar nia khar ula kanin lamiron pan mai don nia o ti na kal le ngal dai voi khat po ani khan min mel chin e lawani chumole engwanga min mel be singe ka ni shim shim andor ko ta chuan ka ding renga dar ni rik nan minute som cha om to dora thok te ho hi ka zuyenga a chet na in chu ke hian ka thleng nge yang dora thok te chun ron chuak sap sapa an tlan zui nga la anin zui dia ta wangin an tlan chak lem lo chu tak chu ke in rem changa ka lo la ve ngal zat pok zema bok lam kan tlan phei je la in fal ve tak pakhat lian ve angreng tak ko ta chuan an ding sap sapa lal nun pui ngei chu geita changa lo chuak en alo be sap sap hlom i omna chu ka zong chuak ta tuna chon enge ka ti ang lo thlir tak mai ro ti in lama ka in khat hole ngal sat ka secretary chu phone in lal nun pui chan chin zong zong ka du thu ka soi ngala lal nun feel a point of view flashback ikalbo le ngal don ti na mo ma ni nun po ma chon ngam lo midoi zeper angin itlan bo le don ti na emni kapma alal nun pui ding chu kamel wangwanga an accident na pem lok te chu kamel ngot mai fel kalbo hi doi zepti na ni lawasin anni ai sang ka om huna ke hi kalo let li ang ma se engtin ngi anni ai sang nilo meo sa ni tur po hian sum thaw ngai sin nang ingma nei lo le ngal
Joseph bula chuan letin engkim hil ro thu dik chu pom mang nilo Joseph yan min hodon lutuk ka melam mo du po ka ring to lo chuan mi hausa ni tur chuan sumanga ya lom ma se Joseph anu khan chumi bultan na tur chumin pe lom chuan ipom ti na mo pom ti ila karulet le vekang ti ka tiama che tuna chuan keile nau te lo piang mai tur tan hian kan mahun ka ngai to ngai ani athu soya wang chuan kameng zau ngal kok nau ti irai mo ni lo rai chung le ngalin khoya mai kal karem ti hau lawang fel shethiam sham ro achang chuan ma ni chawa kan mahun tur kan swal chhuang ngai chang hi om thina lom chuan min thla to maila ati chuan phulau setin kar da na lam chu kan pana lalnun pui ka unau nu ang che aken ania unau ka nei lawa wangin engkima ka mangain ka du sak ema mase tu na athil ton me ke ro hi chu mi pa po in a kan ti tur khopa hun chi amani tu pui na ma du ngai lawa ama in engkima ma chon chin end of flashback tuna chuan ka kia nga nge ka ven him pha kan om to chuan a fopa Jack chuan ke hi papa ti in min aw bok no pang du om le fel takani vo in hi Jack birthday ani wangin sangpui chu ka kola hello vo in hi Jack birthday ania kan kal nge nga yang ifa pa khama ni ti in kalaw nui ve mai bok nun pui te in kan thlen chuan Jack chu kalama ron tlanin kapomalo ngen le chung chung to Jack no pang dang ho bula son lo ve in fiam lok la mama hi kalo bel lokang kati chuan thu oi takina kal zui ve ngal sat pui thil shil tur che kan neya enge ni ta i sang pui nen hian in nei lam te kan soi ve chana kati chuan alom lu tuk chu au chuak lo chap cha nui vai farin sang pui chu mela wa senior pasalai lo du wangin kalome ati sapa engenge mo soin kan lim tlang viau mai sang pui hian pui nen kanin kar hi thik ena en lo mai ba ka pui nen hian anin kom ngein engke ma anin pui ton chin me che chong tam lo tak ni ma se achezia engkim mai hian min hi bet katilo thei lawani pui chuan afa pakek lamangai pui chuan afa pakek lamangai awangin chwa puya min soma kan chhuak duna ke kan order na chan marini wangin alaphian lolam koiroi ti mai lo ni kha nia kan lo deliver theyangan ti wangin kan lo ringa mase chung ko boinan nei thuta lam turin min lo tile ta chung chung si ni hi ti ina chofel ngal ata ka phone ri kan lalok ati zui nga sat bok hello ni enga engtin tunge soi kan local nga lang ti chung sungin phone met to pa akhu der ti ka muthei pui enge police station lama kan kalangai ma se hun serani chep to sia kan makeup siam thar bera khan mishing ta na poi thei thila om ti in report an thelu tani chuan fia na nei ni angin an soi engtin nge ni thei isiam ve kan ni lom ni he thil ti du tur chumi pakhat cha om tu Mary engwangin a company aya kan chung nu na wangin chapter thar kalau da le watang